kayak kenal. Engkong itu make si engkong. Iya, engkong no. Oi, engkong. Kong. Mana sih si engkong nih? Oi, iya Ning. Ada apa manggil-manggil engkong? Kong, masih kuat aja ngibing di jalanan nih. Iya dong. Jangan kata timbang ngibing. Ayo malah lari maraton game masih kuat. Ya udah coba joget Kong buat nyamile sama temen-temen di YouTube nih video ini. Iya nih ayo joget nih. Spesial buat cucunya engkong. Nih lihat. Biar kata engkong udah tua. Nih, mau joget dari pagi sampai malam engkong mau masih kuat. Lihat nih, gayanya engkong. Kalau engkong lagi joget, lihat cu, nih, tuh, heboh bener kan engkong tuh. Lihat, ini tari ubur-ubur neng nih. Lihat nih ubur-ubur tuh. Wih, sedep bener dah ngeliatin engkong ngibing joget. Wih, itu joget apa ya? Joget tukang parkir. Iya cu, kayaknya engkong kudu pergi dulu ya cu. Mau ngibing nih muter. Oke cu, sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat ya cu ya. Iya dah Kong, Kong juga sehat-sehat ya Kong ya. Hati-hati di jalan Kong, awas banyak motor sama mobil ya. Iya. Dadah ya cu. Deng Kong, deng, Kong jalan dulu cu. deng Kong, Dadah. dadah. Dadah cu. Dadah.